na kiugo kiria ndenda tugithome na inywe. Sasa nina neno ambalo nataka kitareke muno ne thĩinĩ wa Zaburi 33, neno katika Zaburi 33 aya ya kwanza na ya pili. Muhari wemwe na wa ithatu. Baraza sana. Mwathani ya 10. Aya ya kwanza na ya pili. Neno la kwanza kabla sijasoma na itana doma, nikaona jambo hili nikawa Mungu alilenga jambo juu ya hilo. Dona gai niye korogore hiyo ndio. Maana unaonekana watu wengine kama wale ambao wameokoka. Nitondo tando asia mwahamoka. Walikuwa tu hapa ndani na hawakuwa wanajulikana. Baratorete huko na matano. Na wao wenyewe dhamiri zao zinawaambia. Na waende dhamiri shia mera. Si bwana asiwe sana. Lakini neno la Mungu hapa linanena jambo fulani. Na kiyote agai hage kwa mwana. Mwandishi alinena akasema namna gani? Tuibora mwandiki alilie. Ndio masomo tu. Inywa thigu kogoyai niodo mwina Jehova. That's true. Oh, that's true. Sorry. Okay. Mundu gukena ni uria wohairwo wihia wake kuhitia gwake gwakihumbirwo. Mundu gukena heri. Mundu gukena heri ni mtu yule ni mundu uria orekeirwo mehia make, ambaye amesamehewa dhambi zake na kuokoetia gwake, nayo makosa yake gwakihumbirwo yamesitiriwa. Wadhani roho anasifiwe. Acio niwe mundu uria wa gukena. Huyo ndiye yule mtu heri. Mwandiki wa kiugo kia Ngai neno la Mungu alipokuwa kinena na kiareria andu ta uguo tuikarete na kinenea watu kama vile ambavyo Ngai thĩinĩ wake Mungu akiwa ndani yake ni alilia kiuga mundu gukena. Alinena na akasema heri si ule wa kanisa, si ule wa kanisa, ona si wa kwaya, hata si wa kwaya, ona si ule utalawera tu, hata si ule ambaye anafanya kazi kwa ndani ya roho. Ona si ule hata si ule ambaye amepewa jina. Akiuga mundu gukena, akasema mtu kufurahi ndani ya roho. Ni ule orekeirwo mehia make, yule aliyesamehewa dhambi zake nayo makosa yake yamesitiriwa. Wadhani ya roho. Jina la Bwana lisifiwe. Siku ya leo ni ndo wale ambao tekirio kwa ajili ya walioamini na maingine nimekorogama na waliosikia kwamba wanasimama na tonua toa waseme kwa vinywa vyao atedirare muhonoki ya kwamba siku nimeokoka lakini siku ya leo nimekata kwenda kuhonoka, nahitaji wokovu. Na kiugo kia Ngai hilo neno la Mungu kio kakaiga tere kuja na kusema akone koreando magari ndio gukena. Kama kuna watu heri ni hao. Adhani ya roho. Jina la Bwana lisifiwe. Hao ndio watu heri. Todo mehetia maombi marekeiro. Maana dhambi zao zimesitiriwa. Zaidi wa dhamiri shia. Katika dhamiri zao. Ndani ya maradhi yaga. Walipokuwa wakiendelea. Ana ndamela tabateini. Hata wakiwa miongoni. Kando ya mahonoke. Na watu waliookoka. Na maraihu wale haina hatari. Kuna jambo ambalo halisi. Leo hana na kinya neili. Lakini haujakamilika. Leo hana mahonoki. Unakaa mwokovu. Na ndole na honoki. Lakini hauna wokovu. Dhamiri inakwenda na tere inakwambia leo ndo utigareti. Kuna jambo umebakisha. Lakini siku ya leo sema liweni wale siku ya leo ndio mtaranili nahitaji kuhesabiwa na wale makenete na walio heri na wale makakeni ama watu ambao wamebarikiwa ambao wamesamehewa dhambi zao. Jina la Bwana lisifiwe. Yule mtu aendelee na safari. Jina la Bwana lisifiwe. Ambao umekosea imesitiriwa. Imesitiriwa. Shetani anaenda kukuririka. Shetani anataka kuja kukukumbusha. Unamwambia dhambi zangu. Anakuletea wako utinga. Hata kosa yangu hayaonekana. Jaribu kuyatoa. Shetani ni aje hapa hizo eko hukulia. Shetani hujaribu kutoa mambo ambayo ulikuwa nayo. Lakini hata akijaribu kuna neno la kusema na kumwambia shetani wewe sikiliza, makosa yangu yamesitiriwa, hata nikumbusha tena jambo la kunikumbusha. Hiyo ni
kazi yako. Maana aliyenisamehe hakuna wakati mwingine hata nikumbusha kwamba mimi ni mwenye dhambi. Jina la Bwana lisifiwe. Hata akijaribu kuinua, hakuna jambo linaweza kutoka. Maana damu ya Yesu ikishaosha mtu inaosha kweli kweli. Jina la Bwana lisifiwe. Neno la Mungu linasema, Paulo akasema, ndani ya Kristo Yesu tena. Si Bwana ajua sana. Walioko ndani ya Kristo Yesu kuhukumiwa tena. Mambo yao ya kale yamepita. Mambo ni mengi. Jina la Bwana lisifiwe. Mambo mapya ya kale yamepita. Shetani hata akijaribu kukumbusha mambo yalipita. Mambo ya wakati kulikumbusha yamepita. Kwa maana shetani hujifanya anataka kukuonyesha kana kwamba unamwambia mambo yangu na wewe yaliisha. Sasa ishi maisha ya kufurahi. Maisha ya furaha. Mtu aliyesamehewa dhambi zake. Mtu ambaye dhambi zake zimetolewa gharama. Na kitu ya kusimamisha ameshakuwa ndani ya wana wa Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Haleluya. Umekuwa mwana wa Mungu. Habari ndio hii. Baada ya kuwa mwana ya kusamehewa dhambi, unafaa kufikiria jinsi mzazi wako ili ukae hivyo. Bwana asifiwe. Vile ambavyo Mungu hupenda ili muweze kuandamana, ili mambo ambayo ameahidi walio wake, hazina ambayo amewekea wale wanaomwamini atufungulie. Jina la Bwana lisifiwe. Kuna hali ya mtu kuacha tabia yake na mwenendo wake kuenenda na mienendo mpya, ili Mungu amfungulie akaunti mpya. Jina la Bwana lisifiwe. Uwe na akaunti mpya ili mambo uliyokuwa nayo ya kitambo na yale ambayo ungependa Mungu awe anakusamehe. Ukisoma katika Wakorintho wa pili Wakorintho wa pili 5 na mstari wake wa 16. Tuanze 16. Biblia inasema hivi. Wakorintho ni wa pili 5 mstari wa 7. 7. Nigokorwo mithire-ine itu tuthiaga na uhoro wa gwitikia. Na uhoro wa gwitikia mithire-ine witu ti uhoro wa kuona na maitho. Ti uhoro wa kuona. Nguga ringi ati tutituraga twitinguritie ni uria tungienda makiria, no uria tungienda makiria ni kaba guikara tutari thiini wa mwiri, twehere mwiri-ine niguo tuturanie na Mwathani toria tari kuo gwitu. Kwa Mwathani ne tweshume maundu ma mwiri tuturanie na Mwathani kwa Ngai tari kuo gwitu. 9. Na tondu ucio ningi tugeragie na kio gutuma akenage. Tulikuwa 17 17. Aya 17 inasema hivi. Na ngwenda wa 16. Tuanze 16. Hakiri uguo kuma riu tutigocoka gutarania uhoro wa mundu na njira ya umwiri. Thikiriria kumanagia na riu ona gwagituika kama hanini o mundu kila mtu gutire mundu utari na ihinda ria riu
Hakuna mtu ambaye hana wakati wa na rĩu sasa, ndĩraumania na ihinda rĩrĩa mũndũ erĩkia gwĩtĩkia Mwathani Jesũ, na hiyo inatokana na wakati ambapo na mnamwamini kiweka Yesu. kuuma na rĩu Na neno linasema kuanzia sasa tũtirĩikaraga na kĩ hatutaishi hakiri ũguo rĩ, kuma rĩu tũtigũcoka gũtarania ũhoro wa mũndũ na njĩra ya ũmwĩrĩ mĩcirĩrie ya mũndũ. ona gwagĩtuĩka kwĩhingo twataranagia ũhoro wa Kristo na njĩra ya ũmwĩrĩ rĩ, onakorwo nĩ kũrĩ hĩndĩ ya hĩndĩ hĩtũku, onakorwo nĩ twĩciragia, for instance, reke twarie ta tondũ nĩo tũkiumana, nĩ kũrĩ hĩndĩ meciragia kana maragia ũhoro ũcio wa Mwathani na njĩra ya mwĩrĩ, na wakati hawa marĩ kũu thĩinĩ walikuwako na ndani, ũhoro ũcio matiarĩ naguo. lakini ile habari hawakuwa nayo. Bwana asifiwe sana. Na mũthenya wa ũmũthĩ Lakini siku ya rĩu leo, me thĩinĩ, leo wako ndani. Haya, akiuga atĩa? tondũ ũcio rĩ, mũndũ angĩkorwo arĩ thĩinĩ wa Kristo rĩ, rĩu thikĩrĩria haha, nĩagarũrũkĩte agatuĩka mũndũ ũngĩ mwerũ, maũndũ marĩa ma tene nĩ mathirĩte, nĩ atĩrĩ nĩ matuĩkĩte mangĩ merũ. Mwathani arogocwo. Tondũ rĩ, kwa maana mũndũ akorwo thĩinĩ wa Kristo Jesũ, akisha kuwa ndani ya Kristo nĩ atuĩkĩte kĩũmbe kĩngĩ kĩerũ, amekuwa kiumbe kipya, namo maũndũ macio ma tene, nayo mambo ya kale nĩ mahĩtũku, yamepita. maũndũ ma tene marĩ marĩkũ? Mambo ya kale yalikuwa ni nĩ kũrĩ hĩndĩ meciragia maũndũ na ũndũ wa mwĩrĩ, kuna wakati waliwaza mambo na umwili, ona mekaga na maũndũ na mĩkĩre ya mwĩrĩ, hata walitenda mambo katika mwili, ona mĩthiĩre nĩ yathiagwo na mĩthiĩre ya mwĩrĩ, hata kwenenda walienenda katika na mwili. mĩthiĩre ya mwĩrĩ ĩtariĩ atĩa? Na mwenendo wa mwili ni mgani? Ũngĩthoma thĩinĩ wa Galatia, ukisoma katika Wagalatia, Paulo akĩaria ũhoro maũndũ marĩa ma mwĩrĩ, Paulo akinena mambo ya mwili, nĩ aririe maũndũ maingĩ mũno, alinena mambo mengi, namo nĩ marĩa mwĩrĩ wendaga, nayo ni yale ambayo mwili hupenda: ũhoro wa fitina, hali ya ũhoro fitina, wa njuko, hali ya masengenyo, mena, hali ya chuki. maũndũ macio nĩ matwaranaga na mũndũ, mambo haya yaliandamana na mtu, tondũ nĩ ma mũndũ, maana ni ya mtu. no rĩu andũ marĩkia gwĩtĩkĩra Mwathani, Lakini ukisha kumkubali Yesu, makatuĩka nĩ magarũrũka, alikuwa kiumbe kipya, makagĩa na ũndũ ũngĩ rĩu wa mũtũrĩre ũngĩ, wanakuwa na maisha mengine mapya, magakorwo rĩu ti arĩa tene, inakuwa sasa si yale ya nĩ kale, matuĩka njiaro, wanakuwa viumbe vipya. mĩthiĩre yao, Mwenendo yao, mĩkĩre yao, matendo yao, mĩarĩrie yao, kunena kwao ti ĩrĩa ya kawaida, sio ile ya kawaida, tondũ ũngĩona mecirĩrie, maana hata kufikiria, ona wona nĩ andũ rĩ, hata ukiona ni watu matieciragia toguo andũ meciragia, hawafikirii vile tondũ ambavyo thĩinĩ wao maana ndani nĩ yao makĩtwo mwako ũngĩ, wamejengwa ti mjengo ũrĩa mwingine, warĩ wa mbere, sio ule wa kwanza, wagwĩciragia ta mũndũ. na kufikiria kama mtu. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana Nĩ lisifiwe. tũkiũĩ mũndũ rĩrĩa gwĩcia ta mũndũ. 5 yake ya 16. 16 na ningĩ nguga atĩrĩ, thiagai mũtongoretio nĩ Roho na mũtigeke Andũ maũndũ, acio matuĩka ciũmbe ingĩ njerũ, thiagai mũtongoretio nĩ Roho thiagai mũtongoretio nĩ Roho, na mũtigeke maũndũ marĩa meriragĩrio nĩ mwĩrĩ. na maũndũ macio ma mwĩrĩ macio marĩ ma mbere makagwĩka atĩa? Mũtekũmeka. Nĩ ũndũ mwĩrĩ nĩ wĩriragĩria maũndũ marĩa matangĩendwo nĩ Roho, Tondũ mwĩrĩ ũkoragwo ũkĩnyotera maũndũ maguo marĩa matarĩ ngwatanĩro na Roho Mũtheru wa Ngai. nake Roho akenda maũndũ marĩa matangĩendwo nĩ mwĩrĩ. Nake Roho nĩendaga maũndũ marĩa mwĩrĩ ũtendaga. Koguo kwĩna ngucanio gatagatĩ-inĩ ka Roho na mwĩrĩ. Nĩ tũratwara mũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Tondũ mwĩrĩ ũrenda marĩa maguo, nake Roho akenda marĩa memake. No ũrĩa wĩna maũndũ macio mothe nĩ mũndũ ũrĩkũ? Ũcio ũmwe. Koguo nĩ kũrabatania mũndũ ũcio atue matua mega. Atue matua mega. Waikara we mwĩrĩ-inĩ, Ukikaa katika mwili, thutia maũndũ ma mwĩrĩ no tamaa rĩkwĩingagĩrĩra. ya mwili itakukaribia. Ona waigua ũrĩ wa Roho,
hata ukisema wewe ni wa roho, mwere nao ya ngororokaga mwili bado utainuka noge kama undu maria mema na unatenda mambo na yake maotindekereria na inakusukuma. na kirogia twira Na atiri neno limetuambia mundu arikia mtu akishakuwa gwitikia mwathani Jesu ndani ya Kristo Yesu atuikaga kiumbe kieru anakuwa kiumbe. koguo arikia gwitikia Hivyo ni ukishaamini watigana na mbere unaachana na mambo ya macio ma kale, mwiri hayo ya mwili, macio iraria macio hayo twathomerwo maandiko inasema, hayo twari inasema. matua mega Unakaza kauli atikumanagia na kwamba riu kuanzia siku ya leo muturire wakwa maisha yangu wenda gutuika wa kurumirira nataka mwathani niandamane na Kristo, wenda roho mutheru wa ngai ongoragie aniongoze, umenyithagia uria ngai endaga unijulishe vile ambavyo Mungu nigetha anapenda, njikage guo ili niwe nikitenda na hivyo, nigetha weru wa kiumbe kieru na ili ule upya wa neno lake wonekane thiini wa maundu maria areka uonekane katika matendo yake. baragia sana Jina la Bwana lisifiwe. tuagweterera nginya riria mundu akaria Sio kungojea hadi atuike wakati ni Mungu amenyekana atanena, ni kiumbe kieru ajulikane yeye ni no kiumbe kipya, arikia kugarurwo lakini kisha mĩtwe kubadilishwa ya maundu make rĩ mahali ya kutenda mambo nĩrĩtũmaga amenyekane itaweza kufanya mũndũ ũyũ nĩ ajulikane mũgarũrũku kwamba huyu mtu ũyũ ti amebadilika, ũrĩa ũrarĩ wa mbere amekuwa mtu tondũ mpya, ũrĩa ũrarĩ wa mbere rĩ maana aliyekuwa areka wale na ciĩko itarĩ njega aliyetenda matendo ambayo si mazuri, arathiaga na mĩthiĩre ĩtarĩ mĩega aliyenena na mienendo ona isiyo mĩthiĩre mizuri, ĩtangĩkenia andũ ama haiwezi kufurahisha ona mtu. arata ake angĩ no ũkona makĩigua makĩmaka Hata marafiki zake labda ĩndĩ walishangaa angĩtugĩra mũndũ ũrĩa athire kwa naye ajili ya matendo Bwana ambayo arotuteithia. anatenda. Bwana atusaidie. rĩu warĩkia kũgarũka na watigana ĩyo Ukisha achana na mambo yale, onao nĩ mekũruta ũira hata wao watashuhudia no marie na wanaweza kunena, tondũ nĩ makũĩ maana wanakujua. hĩndĩ ararĩ wa mwĩrĩ Ulipokuwa wa mwili ũrathiaga ũũ ulikuwa ukienenda hivi, na rĩrĩa wagarũrũka na baada ya kubadilika, mageria gũcaria marĩa maronaga wakijaribu kutafuta mambo Makona waliokuwa makiraona. wanaona hawayaoni. mwathani arogocwo Bwana asifiwe. onakorwo matingĩkũĩ Hata kama hawakujui, onakorwo nĩ wathiĩ kũrĩa wathiĩ hata kama umeenda mahali nĩ umeenda, marĩroraga watakuwa wakiangalia, tondũ to nginya ũtũũre kũrĩa wĩ kwanyu maana si lazima uishi no rĩu kwenu. nĩ maũndũ mekuo Yaani ni mambo thĩ yaliyoko, yothe nĩ ũĩ dunia yote inajua. ona kĩo kĩa ngai gĩkĩaria Hata neno la Mungu likinena, gĩkĩandĩkwo gĩkĩandĩkagĩrwo andũ a gũkũ Macedonia haikunenewa watu wa Masedonia. mwandĩkĩandĩkagia kũraya Mwandishi aliandikia na mbali akĩaragia ũhoro wa maũndũ ma mũndũ na alinena mambo ya maũndũ nĩ mtu, moĩkaine maana inajulikana mũtugo wa mũndũ tabia ya mtu na maũndũ maguo na mambo yake. ona wathiĩ mũrĩmo Hata ukienda ng'ambo, mũndũ no mũndũ mtu ni mtu. ona woka gũkũ Hata ukija hapa, mũndũ no mũndũ mwanadamu ni yule yule. nĩ ta kĩmbu Ni kama kinyonga. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. kĩmbu ona gĩathiĩ kũ Kinyonga hata akienda kĩrĩ wapi, mũmomoto ina ile na mvumo gĩtigatharũka na haiwezi tondũ badilika, ũguo nĩguo gĩtariĩ maana hivyo ndivyo ilivyo. Mwathani arogocwo Bwana asifiwe. nake mũndũ nĩguo ahana Na mtu ndivyo alivyo. maũndũ ma mũndũ Mambo ya mtu, o mũndũ kila mtu. kuuga mũndũ ti mũafrika Nasema mtu si ona ti Mwafrika, mũgĩkũyũ hata sio Mkikuyu. mũndũ mũndũ Mwanadamu, rũciaro rwa Adamu mzaliwa wa Adamu. cibarazwe sana Bwana asifiwe. maũndũ ma mwĩrĩ Mambo ya mwili nĩ moĩkaine inajulikana, koguo nĩ wathiĩ mũrĩmo hata ukienda maũndũ ng'ambo. ma mwĩrĩ Mambo ya mwili, tondũ mũndũ nĩ kwĩrĩ maana mwanadamu maũndũ yuko macio kweli. arĩ onamo Mambo yale bado ona yako, woka gũkũ hata ukija hapa, maũndũ ma mũndũ mambo ya mtu no mamũrũmĩrĩire baada yamemfuata. Mwathani arogocwo Bwana nakĩo asifiwe. kiugo gĩkoiga Nalo atĩrĩrĩ neno la rĩu sema, mũndũ ũcio arĩkia kuma maũndũ-inĩ macio huyo mtu akishatoka kwenye yale na mambo arĩkia kũmwĩtĩkia Mwathani na Jesũ akija kwa Kristo Yesu, maũndũ macio ma mwĩrĩ magatharũka hayo mambo ya mwili yanaachwa na akagĩa na yanasahaulika, maũndũ mangĩ na anakuwa na mwanzo mpya, rĩu nĩ mwanzo mbia akagĩa na kiambĩrĩria kipya, mũtũrĩre mwerũ maisha mapya, mũtũrĩre wa roho maisha ya roho, tongoragio nĩ roho wa Ngai naongozwa na roho wa Mungu. ekaga maũndũ marĩa roho wa Ngai Anasema mambo ambayo nĩgetha wanayotenda matũrane na Ngai ili waandamane na Ngai Mungu. atuĩke Ngai wake Mungu anakuwa Mungu ona wake, atuĩke mũndũ wa Ngai naye anakuwa mtu wa Mwathani Mungu. arogocwo Jina la Bwana lisifiwe. arogothiĩ na mbere aririe kiugo Paulo anaendelea na kusema, Eh, na rĩrĩ eh, maũndũ ma kĩmwĩrĩ marĩa mekagwo nĩ moĩo o na wega, gwĩtĩkĩria maũndũ ma kĩmwĩrĩ namo nĩ maya: okorwo andũ moĩ ũmaraya, o maraya wa mbere merirĩria mathũku, merirĩria mathũku ũra-thoni, ona ũrathoni kũhoya mĩhianano, no hoi wa mĩhianano kuomba mĩsanamu na kũrogana, na kũrogana na ũthũ, na uadui na kũũgitana, hata kule kuchokoza, si ndio? Chokosana na ũiru, na wivu na marakara, hasira na ngarari. inaitwa nini hiyo? Husuda, Fitina na fitina na husuda.
na kwamukana matengano na morutani mahitanu na mafundisho mabaya. Bwana asifiwe sana. Maondo maciori hario mangi bado na kurio na ulevi na maruga maria mainagirwo nyimbo itagiriire ni ulevi huo ona maundu mangi ta macio na mengine kama haya, sio mwisho. Haya ukihesabu itakuja 15. Ongitana maundu macio ni ta 15. Lakini hapo akimalizia anasema no hawa kerekeria na mengine kama haya na maundu mangi ta macio. Lakini katika haya 15 amehesabiwa. No thini wa maya 15 swali langu ni hili. Je, yaweza kuonekana katikati ya watu wa Mungu? Hihi no muonekane thini wa mundu wa Ngai? No muonekane? Yaweza onekana. Paulo maana Paulo alipokuwa akinena ndaragiria aria matahonokete, hakuwa akinenea wale ambao hawajaokoka. Si Bwana Yesu aragiria kanitha, alinenea kanisa na agikenda kumera na akataka kuambia maundu macio ni maundu ma mwiri. Hayo ndio mambo ya mwili na thina kuri aria mateteketie makimeka, na sio shida kwa wale ambao hawajaamini. Twaturaga noguo twekaga, hata tulipoishi kabla ya kujiona na twaturite na maundu macio tondu twari mwiri, tuliishi kufanya hayo maana tulikuwa na mwili. Swali ni hili, maundu ma no monekane thiini wa andu a Ngai? Je, baada ya kuamini Kristo Yesu hayaonekana ndani ya mtu? Maundu make, mambo ya mwili, maundu make, mambo ya kimwili, maundu ma mwili, mambo ya mwili. Omo ni kuri andu mokire namo. Kwa hivyo kuna watu walitoka ng'ambo ile na andu matari manina, watu ambao hawajamaliza, na watu ambao hawajakubali nigetha Mwathani amatue ciumbe njeru, ili Kristo awafanye na maundu ma tene matheri, na mambo ya zamani yaishi. Ni uhoro ni uyu. Habari ndio hii. Wewe uramenya tondu ni uwe, wewe unayejua maana unajijua. Udhu, uadui, yana fitina, hata fitina na rumena na chuki. Wemenyere tondu macio ti ma Ngai. Jitunge, jihadhari, maana hayo si ya Mungu. Ni maundu mamwe, ni mambo ya mwili. Na mangikorwo winako, na iwapo unaweza kuwa nayo, irathunduka, hiyo ni mbegu ambayo inachipuka, na ti ya Ngai, na si ya Mungu. Na ndukanehenie, na usijidanganye, tondu ciugo ici itiaragia maheni, maana maandiko haidanganyi. Ni mwili urathunduka. Naona mundu agia na uvimbe, ni mwili, ni mambo ya mwili yanatokea kama na uvimbe, na chomoka, kitu kinachomoka fulani mwili ni kitu ni kiimira. Ni unaona huyu ni mtu wa Mungu, lakini huyu angaruwekirite, huyu labda ameweka ngozi. Ni kurehede mundu ngiathia akiroga thunduka kiunduka wanja haya uyu nake no nyamaza hivi aseme jambo ushindwe. Huyu naye kwani ni mwokovu kweli? Tusaidie Mungu atusaidie sana. Nikio ndirakwira umenye ni maundu ma mwili. Niposa nakwambia ujue mambo, jambo kama hilo unajua hii ni mwili. Ni mwili wagathia. Hiyo ni mwili inatokea. Wachipuka. Ambayo inachipuka. Na mwili ucio. Na huo mwili. Ungiako umenyera wega. Usipoirinda vizuri. Na ugienda kumenya uria mugutwarana. Mtaberekana vizuri. Tondu kio kirana niende kuva mwili urabatararia wakuthia mutharaba. Maana neno linasema kwamba wanatishia kwenye msalaba na tamaa zake. Si Bwana asifiwe sana. Wenda gweka uria urenda. Ukihitaji kufanya vile unataka. Mwili ndiye ndole na nafasi ya gweka uria. Unaambia mwili hauna nafasi ya kufanya hivyo. Maana nimekwisha utweka kiumbe kipya, kuwa kiumbe kipya. Ndio uhoro ajitikitia. Sasa kwa ajili ya Bwana asifiwe. Umenyere mwili wako. Chunga mwili wako. Rumena. Hali ya chuki. Ona ngitaigua rogi. Hata wale wa kurogana. Na twaigua ona makoroko. Wanaweza kuwa tu miongoni mwa wao. Makoroko. Wanaweza kuwa tu. Tono urogi to nginya utuke ni wa urogira wa kabuere. Maana urogi si lazima ile ya bogo. Kuna maneno unaweza kuongea mengine mabaya, hata dada yako ama ndugu yako unasikia ni kama jiwe umemtupia. No wali shingo shinoro ana kuisha pole pole. Uko na wali shingo ndio mroga. Wewe ndio wa mrogire. Na kama wewe ndio aliyomroga, ni wewe ni nani? Na angekoro wewe ndio wa mrogire. Si wewe ni mrogi. Wewe ndio kile mrogi.
Mwathani arotuteithia Mungu atusaidie. maundu macio mundu athie arore na mathome wega Hayo mambo mtu aende asome katika nethime amenye Wagalatia haria akoragwo na ari ajipime vizuri mahali alipo. wona wina kanyamu takau Ukiona una jambo kana moja kiundu hilo kimwe kia macio mari ama mojawapo ya yale mambo yamenenwa, umanye bado ndurogwa mwiri-ini ujue bado uko kwa mwili, uriona kindu kia mwiri gicuhiriire uko na kitu ya mwili imeshikilia na mahali, kiu kia mwiri mwe gitikanagia Ngai na ujue hiyo ya mwili haifurahishi Mungu, na akorwo ukimenya we ndukiri mundu gukena na ujue kama iko wewe si mtu heri. si Bwana Yesu. Jina la Bwana lisifiwe. Ndungeingira thiini wa ithabu ria mundu andu aria gukena Hawezi ingia katika hesabu ya tondu watu heri, mehia macio maronania ona ti mahumbire maana inaonyesha hiyo dhambi bado nikio haijasikiliwa, maroimira ndiposa inatokea gathunduka si Bwana Yesu. Jina la Bwana lisifiwe. Ngai aguteithie Ambia Mungu akusaidie nigetha hagie na undu ucio wa gukena ili uwe na hali ya na undu wa kuwa kurekerwo katika njia ya na kusamehewa kuhumbira na kusitiriwa. si Bwana Yesu. Mwadhani No ya- wago guo Lakini ukikosa hivyo wena ugwati kuna hatari. we mundu wa Ngai Wewe mtu wa Mungu ndugature ugaga usiishi kusema no muthiaini gugakirikiria kisha baadaye iwe na maundu kwamba maria matari mega na yale mambo akiaria ni ari horo mwega akinena na tondu mambo endire mazuri. kureho Maana alinena na mambo ya roho. 20 arauga atia 20 inasema hivi, tuanzie okay, kama 19 hapo 19 ni 20 what 22 yeah 22 years no maciaro ma roho nimo maya maciaro ma roho rĩu mũndũ agarũrũka tũkoragia ũhoro wa maũndũ macio ma mwĩrĩ ũngĩigua gwĩ kĩmwe kĩamo kĩramũthumbũra menye we no wĩtire Mwathani agũteithie weherere ũkorwo kaimana nĩgetha ũtuĩke mũndũ gũkena mwena ũrĩa wa rũga rĩ nĩkuo mũndũ arendwo athiĩ na mũthiĩre wa roho nĩranyita namo maũndũ marĩa roho endaga rĩ ndũngĩmathikĩrio maiguaga marerwo kuma hau 22 nĩ wendani kũgĩa na wendani na gĩkeno kĩa Ngai na thayũ na arĩa angĩ na gũkirĩrĩria. hĩndĩ ĩrĩa wakorwo na maũndũ kana ciaku ciaragio iria ũhotaga gũkirĩrĩria na gũtugana na gũtuĩka mũndũ mũtugi na gwĩkana wega gwĩkanaga wega na kwĩhokeka gũtuĩka mũndũ mwĩhoke one hau mwĩhokeka na kũhorera na mũndũ mũhoreri na kwĩgirĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ na kwĩgirĩrĩria maũndũ macio twerwo macio rĩ gũtirĩ watho wa kũgiria mekagwo. hatirĩ na watho wa kũgirĩrĩria macio no nginya Hayo lazima. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana lisifiwe. Kwĩgirĩrĩria kujizuia gwĩka maũndũ ma mwĩrĩ hau he kĩndũ hau mambo ya mwili he horo ũcio wa kũgirĩrĩria macio nĩ matunda ma roho matunda ya roho ona kwĩgirĩrĩria gwĩka maũndũ marĩa twaigua ma mwĩrĩ rĩ fanya yale mambo ya roho nĩ kũrabatarania rĩkorwo rĩrĩ itunda inahitajika kuwa ni tunda. Unapambana sawa sawa Ukaro wa bara njega ya kukataa wa kuregana mwĩrĩ wendo ũrĩa wendo kawĩra no mwili ukitaka hivi unawaambia hapana ũtingĩhoteka haiwezekani ndio Mwathani arogocwo. Jina la Bwana lisifiwe. Tondũ ndũrĩ wagwatwo nĩ mwĩrĩ maana wewe si wa kutawala na mwĩrĩ waku nĩ wakwa lakini wewe ndiye wa kutawala mwili. Nĩũraigua ndeto ĩyo we Unasikia mambo hayo vizuri. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana lisifiwe. Mwĩrĩ ũkiuga we no ine thuti ũtindĩkagĩrĩria thuti cia gwĩkinyia maũndũ. Unajua mwili hukusukuma katika tamaa. Lakini unaambia mwili haiwezekani. Na ukera mwili kutigeuka kwa sababu nimekuwa hivi na hivi. Advocate unao katika Kristo Yesu. Beni wa Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana ni Kwanza wapendwa neno hilo. Huko endo akigoke. Tunapolitenda na kutumia kama neno lavyosema. Bila tobo kihiga na gweka uria kiuge. Tutaingia katika kitengo cha wenye heri. Nitoko ingira thini wa iza kuliendo aria mari kurathimu. Watu waliosamehewa dhambi zao. Makosa yao yakasitirika. Kwa sababu sasa ikiwa imesitirwa hakuna nafasi tena inaonekana. Ona Ngai arothereria tondũ nĩ makunĩkĩre. Mwathani arogocwo. Kĩrĩa kĩronekana haha nĩ werũ wa mũtũrĩre wa mũndũ wa Ngai ũratongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Mwathani arogocwo. Namo maũndũ marĩa maronekana nĩ marĩa moimanĩte na Roho Mũtheru wa Ngai. Si Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ũgatuĩka andũ unakuwa mtu heri gũkena.
mtu heri. Si Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana lisifiwe. Mtu aliye heri Mundu gukena kana kurathimwo mbele ya watu, mbere ya andu, hata mbele za Mungu. ona mbere ya Ngai. Si Bwana asifiwe sana. Sababu Mungu anapoangalia mtu aina hiyo, na riria Ngai akorora mundu wa muthemba kama vile ambavyo mtu yule anavyotenda anapokaa, o ta uria mundu uria ureka maundu macio akoragwo ahana, anapendezwa na huyo, akamuitiriria. Si Bwana asifiwe sana. Sababu yule mtu amejikana, tondu mundu uria niekanite, hata mwili unapoinuka ona riria mwili wa na unaposimama na jambo hili ama kuleta lile, na riria mwili wageria kuzuia na kumwambia hiyo haiwezekani, maana mimi nimekuwa kiumbe kipya na natawaliwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na maisha yako yanakuwa maisha mazuri, na Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, hilo ndilo neno ambalo nilokuwa nalo, nikataka kuambia ya kwamba ili tuweze kuishi maisha mazuri, kuangalia maisha yetu na kana tuwe heri hata mbele za macho ya Mungu. Si Bwana asifiwe sana. Na mmejua ya kwamba jambo lile linapatikana kutokana na hali ya kujikana sisi wenyewe, na mambo ya kale tunayatupilia mbali, ambayo yale ambayo hangependeza Mungu, na kuyatenda yale yanayompendeza. Tuenende katika maisha ya uzuri na utakatifu wa Mungu. Si Bwana asifiwe sana. Mungu wetu na wabariki, na azidi kuwaonekea katika mambo mengi. Bwana asifiwe. Maneno hayo kiasidisho utakuta katika kitabu cha Warumi 4:7 hadi 8 na 85 Zaburi na Zaburi 88 ya pili. Nenda ukayasome, maana wewe wahitaji kuwa mtu heri. Bwana asifiwe sana. Mungu anapendezwa na wale ambao wanakubali na kuziacha njia zao mbaya, ndio waweze kusamehewa dhambi zao, ambatane na yeye katika kila hali. Na Mungu wetu abariki. Nataka tuende mbele zake Mungu. Wewe ndio unajua umefika kiwango kipi katika hali ya kuwa heri mbele za Bwana. Fuate na kutenda haki na mapenzi yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tuombe kila